pulsar line design hi an chung ma thokat lai ka Glen Kara designer la lu tu mai an ruaya nge body panel te engmani designing ro ti danglam tu khan an ti china bui thak ti emaya chanjo atengki ber kha khoi danglam phal lo mai ni cha chkan chuan ani khan tengki khoi danglam lo chuan abai design pum bui ka thak thelo ti atengki kha ati pulsar tu ber ne tengki design ka thak thelo an ti top mai chu ti ani wa chuan Glen Kara an design to ko khanin chu ti danglam lu tu kha chu aron chu phei chung lo wa ama ro chu mi ni ro chuanin a design ni a moi lo chu ti mi lo a moi ka ti view ni ma se tuna inang do put anga aron ka chona chan chu kan straighter lo chuan he bai khian in distinctive features anti danglam na a pasal dangte aya danglam na chi sang ne ma saberin DRL ne ya DRL Z ai pulsar NS 400Z ne ya as ati Z tu be chu he te hin ya himo DRL kan ti ang hi ni ta te ti ang hi sarkar lai queen li thei zong a bike hi switch kan on to pa a eng ren tur ni bike ni lo ko two wheeler trim motor a ko a eng ren a turan ti a dan chu ban ka ti hi he ti hi an siam ani ta a DRL a eng khop maya e hei tu na hin in kan pen zel du chu test review kan kan pui chan mek to a bike hi zana ta kan kha chu ga a DRL en ku ga headlight on thei hiling ta chan char ni headlight ngai lo mang char headlight hi on don jona san pai he ta henin switch on ma headlight on na big kan chan chu ha ga em chap tu view sia ka chan char ka din nu a headlight on lo ti ka kha chi chu ti ang khopa DRL en cha chu an non banga he ti ma ma han en mai hianin NS 400Z ani ti a hriat thei do na kha company chung ta ken ta hen anon da ani chuan chu ba ka chuanin 43mm upside down fork aron hanga 43mm chu alen zong khani mai ta hi thavir tur angangai ani chuan hunglama hianin suspension hai kan lu ta hunglama hianin nitrox gas filled 6-way adjustable preload car adjustable here chu tiang chu monoshock amanga a brake malama 320mm hunglama 230mm dual channel ABS aneya chuan LCD display kan ti mai helai a dashboard speedometer kan tiang chu thren ka chun kha aron chang maya bonded glass LCD anti de khera kan chui chiang dewa engwang ya bonded glass anti de khera chani hei LCD display achunga ongta hetiang chi tamzo ha chun achunga plastic amo fiberglass pante am langtlang the anon da ta ni cover tu veng tu khatiang ka LCD display le khatiang a screen in kara khanin air bubble trap on wangin ni khara hian mu har de om thin engmoni angle hetian ena alo varde phur mo lang fia tha thei la ka tiang ka om thina bonded glass an ti jo LCD display le hemi a screen a cover tu hi akara boruak engma all om loin an nem beta kha anon siam chok tak tiang char den veka chu ti ani wang chuan LCD display hi ena all sam ma season ngan en pon a fia tha via wa chu hi kan khat ko chin vel na ko thakan ti vian ni thara ko lang fia via wa chuanin hazard light switch aron nei boka he anpea enge kan ti zelmenga ta hian also ma he ti hi hazard light dan ti ya man tang kana ta ta ko ma so chumi ba ka chuan USB charging socket an ne ya handlebar hi chắc chắn là phải có handlebar hydrofoam tabular handlebar anh ti chu mi om zia chu i hydrofoam ban ti chu hemi handlebar tak tak hi pipe welding chopani tani ti an welding khanin a welding na kha om trok thina chuan a sia boi tha emema thiran chuang tuya a chuan tui kha azu enge hetia zu chu lun tu a da yan ti kha sia mangai kha man to tak tak sia mangai thina hydrofoam an ti chu hemi si bang chi yan thil om sa ta chu ta chuanin pipe kha an da lu ta khi na lu tu khan ham po ta pok me an duang se chin chu tiang chu hetiang handlebar hi an ta ni chu thatbik na chu a welding na engma a om lo wa chuan a siam ol sama chuan a khong thatbik emema hemi bi ka hian a finish no ti dang lam de le ka tlemin an powder coating hi an non ti mur de le ka hian a ti lang quality view in ka ria chuan right by wire aron bang ta ni right by wire om zia chu throttle hetia kanan her hian in extender cable in heta throttle body te kha azu pot kaw lo wa
current signal mangin te na kal thata he ta motor oma khami motor khan signal don ve le short kan pe ka alo khung ta ni khatiang kha chang kang em ma khatiang anei wang khanin right mode kan ti kha aron nei thei ta ni right by way nei lo chuan right mode thi chang kang chi chu anei ngo thei lo right mode kan ti chu 400cc ania chak ang reng tak mai ni do na engine power ta chuan kina kala man soenga khatiang khanin tam tak chuanin 400cc nei ve du shim khatiam vak lo khom the nia he bai ki chi na ka soi to ang khanin India rampung ho pin khathiam del dan le khathiam vak lo ta na khathiam vek tura ron market ani wangin right mode chi sang aron nei ta chu ta chuanin road oma rain oma sport le off road mode oma chuan off road mode hi kan chi so lo nan off road bike ani lo off road kan na thadel ti lam ani lo kong chadel do phok do kan kal khanin a power ron pe chu le ABS thoda na khatlemin khami kong mil tu khan aron ti dang lam don ti na mai ni ta chu tiang bok chuanin a power mode zong zong a hian a ABS thodan hi aron dang lam ve a sport mode ta chuan ABS hi thok khar de le ka rain mode ta chuan ma aina thok na sa de le a chang pang khop mai chuan chu ba ka chuanin switchable traction control aron le traction control chu kan han sui mun to thina ma se shelo hin lo om de zo thina shelo dalan pe va ka ke hnunga lo phiat ta khami ka computer mi ron ven pui thina ak in phiat lo tok chi khanin power aron kat thina computer chang kam lo tukin aron control ani kha mi zo zong kan du vek lo wa chu wang chuanin NS 400Z a hi chuanin sport le off road ta khanin traction control kha off the chu chang kam le khop mai chuan adjustable levers aron ke ma hei a clutch le brake hi ujung tang lin chen kha chu ujung tang toi de ka na ma chen kha sei de kan duang chi khan a mirror hi adjust hei boka chu tha ka di khop mai hei hi bike chang kam tak bike man to tak e nu so pa ni chung lo pang chi na te ko ro ken lo ong ve lu lan ni ti ang feature si chuan a engine a han an lu to engine hi 400cc ka ti tak na nga 373.27cc ania single cylinder double overhead camshaft chumi omji chu camshaft pa ni ne ya chunga kan hetiang nei ho hi chu engine RPM sama khosa thei tura design an ni tlang puya liquid cool ania power hi 40 PS 8000 RPM a pe chu ka chuan maximum torque hi 35 Nm 6500 RPM a pe chu bokani 6-speed transmission gear paruka ne ya chu slipper and assist clutch ania slipper and assist klep na soi lenga clutch hi apa nga yang top hianin mitam takin kan trevek to nga clutch bia gear sa ka tiang kang mai khan ta assist anti chuanin ahmed ron ti name tu kha assist ania chuan slipper clutch anti chu chaktak inga an tana kong koya gear te train gear le na kan lu thata khata khanin engine han to lo in siam ta wak ta ni abai chan down speed ain a ke nung speed kha alo mong ta ke nung down speed kha lo mong ta khata han clutch tha puta number 6 atanga number 2 ate lu thak thut khanin a ke nung kha voi le khata aron vir muan thut chuanin a ke kha ain pai mun wana thu te po theng theya a the ba lo ta chu khati om lo dan khanin khati helaya engine a to ron siam wa a ke nung a vai transfer thut kha clutch i tha rol khan number 4 train number 2 ate lo select thut ta la gear kha a clutch khan automatic in headlight traction control kha chu power up back so zo man ta hi chu power a reduce zo kan ni headlight a ke nunga speed low mung ta thu ta kha a clutch hetia it me to lo nu ko han automatic in to in build up alam in kha ve se clutch me se ang ni chu automatic vekin eng ma headlight tanga ti ngai lo I du na gear khan select to pa I tha to pa ati tu zo kha chu heta skipper and assist clutch khan lo ti to me lo chu anin safe takin kong koya chap topin kan ko lu min ko lu ti zum thei do na chu slipper and assist clutch in atho chu ani ta ni chuan tire lampa an su thlanga aloi hi moi taka tire abalama hian 110 by 17 inch ain wa hnu lama 140 by 17 inch tubeless tire vek ani chuan a ground clearance a khan sa zone hi 168 mm ania asi chan zone hi tam takin a hriat cha karenga 807 mm ania 800 atinga amaro chu asang vaklo thut anuama kap hetiaron kap ro dikau de tu asi she vel hena omlem lawa in rakhal ol viwa 57 vel kania kele lamin ken rakhal thap thea 57 ai ni min in ni jonin klema ding di ve de da chu mai mai the ma se si sang do chu ani lo chuan a carburet kan ti hi
cái gì giả sum sari pali ở đây carpet cái gì chú liquid coolant te engine oil zong khát tiền bao cả petrol là tanki 90% cũng 12 liters lenga dia liters so pani lenga chu da chuan 90% ve chu liters so borewell ne na weight te hian kg za sum sari le pali ni 400cc a chuan a rit lem lo khop maya chuan rong chili moi tak tak a dona hela hianin a sen a lo a sen pham moi khop maya sen hi la dong chi lo wa chuan tam takin kan siat cha ro chu aman hi ani ta ni bo ye con gì việc đó tại hiện mình thấy cái sợi sợi lão tụi con cũng rồi nên cái rồi là gì thì tại hiện cái lão riêng cái khác qua cái gì để lại mấy anh ông tụi nó trong ngoài à số 400cc anh nhỉ 400cc anh nhỉ 400cc à cho nên cái gì chứ nào à trôm bể ra thì tóc mấy tiền hay ai à 400cc trôm hi India mà lấy mấy tiền hiện cái là sẽ là wa ex showroom ni lovin on road price ka rang sei do na on road kan ti chu insurance registration zong ti fel factor tua he Pulsar NS 400Z hi noi ni le si khat le sangru zali som thum pathum noi ni si khat sangru zali som thum pathum o la sai so ra million ni bel tam de lek to noi ni si khat sangru zali som thum pathumin on road he ni insurance registration zong ti fel to tua chu a tha ka ti khop mai eng tin nge he tiam ang man hian 400cc he ti ang na le ti a chang kang hi baja chen anon siam the ti kha ai to thui tak lo seng ve a pasabera chun baja company lian buru lu tu mai an nia chu wa chuanin he tiam hi anon siam chu phe a chu ba ka chuanin a chan dang chu nakina an review huna an soyam chuan he ba kan review me ka kan khal nel lo to a right mo thi ka base ai a thok thada ya ta chang ka to photanga chuan a engine hi a chak ang reng viawa ta chang ka tok lenga aba chu review nai lo en to me don ni le ha ka sai ti to refreshment le a bike ver siam tu rin som chawa ta to hin thapo la tu rin ron chho thei don pa te ron chola push way hi apai pathum na ron la turi champhai alo wangi ron la thei don lo ai ron la thei du ha lo ka leng le pubai kalan na receive sab don chi Phản pháp số 一点比当感觉水咩个你阿爸做个出清的แล้วมาไทยโดยเดียวสุดเลยนะกันอินประดาquê bia tê alors et ne sa quoi mais ça faut khao mình tê nó
Hết cái trang nhân. Anh hẳn khỏi qua về này. Anh tí đẹp thiam lẽ mày. Anh tí thật đủ khóc này. Môi xin, mà trong toàn xe sản thị tắc tắc đơn này sao? Bây giờ vậy anh try qua về. Hazard light to on off thiam em. Cô mà tiền chỉ là off thiam lâu tắc vậy. Ô giống về thôi. Chỉ là khăn nhà tăng tới ra, cô mà chỉ khăn chỉ tăng tới ra mà sẽ tăng thì tổ lâu rồi. Mà hiện tăng cẳng đều khúc mấy, bây giờ là toàn, yên cho mấy, mi blind pop thấy nó tụi răng chín về này. Cái mình xem mà hi yên chặt tổ sao tục ta cho nên lại băng ấy ông ta po mình đều thấy đều rêu anh ấy đều băng ấy tốt biệt hi giờ nào po lên thấy anh à thì khăn mua bên chỉ ông khăn tay khăn để cái số thấy anh lúc tục à DRL lâu DRL chứ hi ôn anh ấy nè DRL lâu itu anh ấy lâu mà mua bắt lâu nè chọc bắp bắp lẽ mày Mizoram street light kan nei chia tin sia nya moi reu to hey ui dominar kap lama hey kan ho tu te chuan hi tiang lai lak tha ka alu hi the pia da le te hian tum mo chain hi tiang lai kat then te hian tum ta ni chuanin hey ati lang ki na tur ve h vel ag na tur vel khan ngai twa na sa to mai chain ai na ma te hi chang kam sim sim ma ka bai ai aman hi thế tại ha na man hi chang cái này cha ka bai ai na chom de zo kan ni ka bai ki 350 nya ma hi 400 de ta chom de zo chom de zo chale mai Benom ama dehi amoy ra to ahet so ahet hi moy tak ra umay niya katur lau soy mo anoy ko pe ka hi ka katang atin dai alu khay tinod don tinami sete ani le ahmad guard lampang dia ka titum bem Ahmad guard itu kami dia namo tak phải tiêu mà tiêu lúc thì sẽ dùng mỗi đàn tour khác lâu ngày tỏa lông nó xa nhỉ sari guard te thoma ni so sari guard boy lạc thang nghe cả đình biết thang em anh đi lên nắng man là cái tụi em không chỉ lâu tôi là chúa phải chán để đâu hey dominar club là mình ăn bò lại mẹ ram cho nên là cái tụm lem là đòn mà nupi cái là phát đôi thì nupi chấm phá có chấm đôi cái đó chân tiền nupi là phát đôi cái đó phái ba khăn âm mà chấm phái ba khăn âm mà cái tổ không âm mà là để đôi rồi cho chấm phái này ngay chút rồi mai ini berapa Kalila, ihan deliver so. Me, tinggal pur me. Dominar ka thau tu nung le me.